मैम खरमजरी इम्पैक्ट न्यूज़ की मनहुदा मैम तराम नौसरी मणिपुर दा हौखिबा 2024 मे अहुमदगी थोलकपा कांगलुक इरांग असिदगी फुरुप अमना हाइतारे मरोइन कुकी फुरुप सिंगना तोंगान तोंगान प्रोपेगेंडा हाइदि अलाना हाइजन बकया लाकपा मरोइना कोई मणिपुर की मेहुरोल दे लेरक ममिंग कया म सेमदोक सादोक मखोइ लोन सेमदोक सादोक खुदम ओइन हाइराबदा क्वाकैथेल लिंगथिम कोलसी पाइटे भेंग हाइदन थोंजलंबा अदि बिरटिकल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लमका हाइदना टिकेटिंग दा यावरकपा अदगी मणिपुर की पुवारे सगोनरगलब थांजिंग सिंगबुसु थांटिंग हाइबन सिंग वाफम थोलकपा अदुगा मखोइगी एंग्लो कुकी वार मेमोरियल गेट मई थाबदसु अतोप कम्युनिटी ताइसिलगा दुगी होरफम ओइना उहनबा सिंग तोंगान तोंगान वाफम सिंग लाकपा अदुगा मोरे रोमदसु मोरेगी मफम सिंग मरोइना बाजार लमखाइबुना दिमोनाफाई अदगी प्रेमनगर ना ngमखाइ भेंग हाइनो मखोंना सिक्किम भेंग खुनौ लेकाइना पी यांगनो हाइबना सिंगबा ममिंग थोंजनबा स्माइ तौदना प्रोपेगेंडा तौरकांदा मियामदा मणिपुरी मियाम इंडिजिनस पीपल अमदि लैंगाकता करिंगबा थ्रेट अमा तौरिब्रा लोइना लोइना अखोइगी कुकी एमएलए सिंगना इसुम कोम अखोइगी नंबोल एरिया दा हाइतारे सिदैदा इसुम कोम खारम आइमोल सिरुगी मियोसिंगदा आधार कार्ड ता हाउकिप हाइबा वाइसि तपछंद्रगति लैंगाकना पीबा साकथुंग अमता पीद्रे हाइबि वाफम कोकोमी की माइखैदिसु फोंदोरकपा मसिन मरम कांदा कुकी प्रोपेगेंडा वॉर इन मणिपुर हाइबा टॉपिक तखना नबदे पेक न्यूज़ की सिदो लाइसिन बिरि बसे के हेक थंगना लाइसिन बिरि बजा असांग कसार प्रेसिडेंट IPFM नि अहमदोजा कसार बुतराम नोक्सरी अदुगा मयाइ दे लाइसिन बिरि बजा के सोमरेंद्रो कोऑर्डिनेटर कोकोमी नि ओजा सोमरेंद्रो तराम नोक्सरी लोइना मताइ थंग थंग लाइसिन बिरि बा डॉक्टर युमनाम प्रेमानंदा हेड ऑफ डिपार्टमेंट मणिपुर यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट की ओजा प्रेमानंद तराम नोक्सरी आई हान बसे ओजा सोमरेंद्रो थमसगे साइगी अखोइगी पेपर हेडलाइन में आमसु ममांगदा मणिपुर की अखोइगी नॉर्थ ईस्ट NEC की विजन डॉक्यूमेंट दा वाफम अखोइगी चिन कुकी स्टेट हाइबुई वाफम सु लापगी इरांग असौबो अमसु लेरि मसी दमता 5 days मतम थागरे हाइतारे मसी समाइन तौदना समाइन हाइजिन बगी सनबी म लेबसी कयामना पैक तोरगा लेरबगे हाइबो वाफम दनि होजि फावदा कमाइन थमिनिंग याम चुमिन के मसीगी केनोजी मोइगी हाइजिन बाइतारे कुकीना तोंगान तोंगान बा प्रोपेगेंडा मयामा मोइदबा बादब प्रोपेगेंडा मयामा हाकोलगा मियोंदा कंफ्यूज चलनबा अदगी लेरिबै इरांग से हेना खोइगी पाखथोक चाखनो स्कारलेट तोंनबगी मयांजन बाइतारे सि पोसी मकोइने याम तोइना तौइ हाइतारे हंदकसु खोइगी माइकी निमि खितंग हंदरब्रान खनमने अदु अमुक्सु ngरang na hangidra अमुक्सु अखोइद केगुम निंगदोम पोमबमा झलम अदम मियामदा फावन बाइतारे अदगी मसी आइदिसु ngara हाइजरे लानम चुंगथोक थोक्तबदा लान बाइतारे चिन हाइबा वाहिसि थोइ लानमदो डिलिभरी लान बाइतारे चिन स्टेट हाइबा पोसि इंडिया बुंनो केतो लेतेबा चिन हाइबा पोट फो पन्दी हाइतारे इंडिया एनी पार्ट ऑफ द एनी सरू उमदा चिन हाइबा पोसि लेते लेते लेतबनो मरम वरगा लानभम थोक्ते कन्फ्यूजन फदिने हाइबदो हाइबम थोक्तेबा ए मणिपुर दा सोय तोंगा तोन इम्फाल में हैदराबाद हाइम हो गया वरी बुको पैसा लम छोरा तोंगा म लम्मा अगतला हाइरम कनो हाइरम बो गया बा सुंग नते हाइबंदा अदुगे पार्ट मा लानिंगा ओबा पार्ट सुय ओइते हाइबन अदा ngरang सी नान जी मोइना यामना मरु ओइबा खोइगी ngasi देने हौन खोइगी सही कुनमुकी विजन डॉक्यूमेंट ओगेदोरबको ओइबा तुंगदा लाकदबा कोई फ्यूचर लाकदबा इंडिया से ख्वाइदगी खोइगी कहे तारे वर्ल्ड की मनुंगदा टॉप तारब की दुगी विजन डॉक्यूमेंट रो पुथोकपुदा तोंगन प्लानिंग यारबको अदैदा हाइबस चिन स्टेट ऑफ मणिपुर हाइबन मोइसे लालमिको चिन स्टेट ऑफ मणिपुर से कमाइ तनो यारमिनो यावसललमिनो मसी तबम थोक्तबदा यावबा हाइतारे सी कक्तन नतना कोई तोंगान तोंगान बा मयामा कोई हुजिकदसु पनबिगिबा कोई इम्फाल एयरपोर्ट दा लमका हापचलंबा सिसी यामना कोई खोइना समना हाबदा दिल्ली एयरपोर्ट हाइरोनेको अदिगी लेरिबा एयरपोर्ट मयाम लेरे अखोगी मन खोइ सी टिकेट एयरपोर्ट हाइरो लेरिबा इम्फाल एयरपोर्ट सिदा अतोपमा सिस्टम मंगी मनुंग सेमग्रबनिना अखोइ दलौना इंटरनेट दा नमो तमदा एयरपोर्ट सी मागी केदो होंगा पोती हाइतार नत्रने एड्रेस एफ्टेक ओइन लेजराबनी एफ्टेक ओइन मसागे दुम लेजराबनी सिस्टम मनु याव थमबनेबा अदु पोतु सेमदोरकपा सेमदोरपाइजी अचौबा नत्रा कइगुम्बा मा ब्लडर मिस्टेक नि हाइबि यादेबसी मै डिलिभरी तौरगा मदु नमनना होनारगा मदु तहनमनी हाइना लवी अदु ngrangi सिमक्चु अखोइगी चमना हाइतार अदुग्लुबा अखोइगी विजन डॉक्यूमेंट दा मिनिस्ट्री अमगी डॉलर मिनिस्ट्री की मखा लेबनी सैदा
स्टेट निपानसिगी थबक तौबसिदा सुमाने यौसल बाइबजे अखोगी यामना अखोगी लाइबक थिबा अदगी अखोगी इंडिया की केनोसी सुचिक चिछेंदरब्रा नत्रगा मखोजु याउंग तौखिलिब्रा हाइबे चिंगबा मा मेले इंडिया सु याउन मसिगी खोइदा नुंगाइ तब मयाम हौजि आसाम राइफल मोइ केनोदा माइकैदे लै खोले हाइना अखोगी मियामसिना यामना तंगु लैतादबा पाखतबा नुंगनांगबा फावरिंगि तालक्सिदा सुगुम मयाम थोकेलगा तोंगान तोंगानबा मेडिकल की कहीं तौबदसु यावरेको तोंगान एग्जाम चिंग मयामदसु सुमाइ तौखिलकपजे सिसी याम लाइबक थिबा थौदोंनि मोगी प्रोपेगेंडा ओरगसु प्रोपेगेंडा जी कमाइने ngमलिनो क्वेश्चन दी करी कमाइ तौरसिजी थोलिनो हाइबदुने मसिदा अचौबा खुद खरा यावरी हाइबसे अथॉरिटी खरागा माननागा तौबनि हाइबसिनि मै याम सेंबा अदा कोइना नामुक्सु खोगी इम्फाल एयरपोर्ट की लंका थाजला मैदो केम हाइदना सेमदु हलगा तोखिबा दंगा सिजु सेमदु हलगा तोक्तोरेब्रा मरा लेबा मिसिंदु खोगी खोइना हाइबदी फागलगा करिमुक्ता मसी पोसि थोलिबनो हाइबदु अखोई पनिशमेंट मा तकाले पनिशमेंट तौरदि मखादा मतुंग तादुं तौरक्तना बाहाइता मदुदु खोगी स्टेट लेंगांगना अमदि मसी सेंटर की लेंगांगना पाइखतफम तोएबा तुमिना मदु सेमदोनि हारगा तौबदु नतबो माने मसी डिलीवरी तौबनि तौगा याव तौरगा मणिपुर मियामदा खोगी तदु लचान लेंगे तालक्सिदा अमुक्सु मिपाय हाइनबगी पॉलिसी अमग लोने तौरपनि हाइबजी कोकोमिने लौबुदना हदकि मसी पोसि अरानबा मोंगदा तौरनबा अदगी खोगी यामना आराम मोंगदा खोई पाउ संदुनबा प्रोपेगेंडा संदुनबा तौरिबा अदगी मियामदा मिपायनबा तौरबिसी फादा तारगदी अखोई मधुमी अथॉरिटी सिंह फाबम चांगी मधु फा मधुंग मखाताना तौरक्तनबगी मखाताना तौरक्तनबा दुगुंबा रोंग डुअर्स सिंह मखाताना चथरक्तनबगी वारिनी अदा अमना यादे हाइम खमा अमना सिना हाइल भांदकीसिदा एनईसी किसिना खोगी सेंटर की ओइरको हाइदि नॉर्थ ईस्ट की निना मोइना अयाम केनो मोइदा ताले मणिपुर स्टेट की नत्रेको अदु अमु आइना नुंगाइत्रिना बना कमा हाइम तमदा खोगी मोरेदा हाइ पनबिगिदो खोगी प्रेम नगरदा नत्रको हेनो मखोंदा कुनो लेकाइदा ममिंग तोंगा मोइ पीएमजी नत्रको वाइदा दे नापसा की कार्ट कइदे लोइन मोइ की केनो सी एड्रेस सी होंग लेरे मसी होंगलिबा ऑफिसर नत्रगदी यारोइदन सिजे हाइबा मरी लेनबा ऑफिसर सिंधु सी कमाई तंगनो हाइदना थिगलगा बाकी मोंदा पनिशमेंट अमा लीगल एक्शन लोखपम चंगेबा नत्रगदी सी सुम तोहलगदी स्टेलेंगान सुमसी यिंगसम मथौता ए मथु लालामे सेबदोय मथु यारोइ फोलोन हारगा अमु कार्ड ओन होनो तबदु नतबा तौरिबा थवने मथु तौरिबा मीदु ऑफिसर दु ऑफिशियल सिंधु थिगलगा अखोइगी पनिशमेंट पीबा लीगल एक्शन लोबमा नत्रगदी मतुंग ताबदु जो तौगदी अदगी याम नुआइथबा अमना अखोइंग साइ पनखिबा अखोइगी केनोना अखोइगी याम थोंग हाउकिबना लरिङै मतमदको अखोइगी केनोसी साइटु चिङे अखोइगी लैमरामगी हेक नाकन्दा इचुम कोम रैसे तै एलेजे कोमने खारमने अदगी आइमोने को चिरुने लेब मोइदे ताइ ताबसी अखोइ केनोगी यूएनसी की सुयावे दे दोपा खरा तांखोनगी तांफोगी सुयावेको चलगा आदा मोइ खना चाइना बम थोलकपदगी अखोइने चलगा मधु संदाइ तो चपसिदा मोइना वारी सम हंगनापुदा कोइ मेटै सिंग पुदोरे मोइदि माने कार्ड पाइ मतमदा मनिंगदा सफिक्स ओइना कोइ केनोसी हाकिम हाकिबचे हाकिब हाप्त्रगदी कोगी चेंग चा नपसागी केगी फंग बेनिफिशियरी म्यामचे अमौ पिदो अन मोइगी ओइनबा दलेबे इसुम खारामजु लोइनबा मोइगी कार्ड सिगी आधार कार्ड सिदा हाकिबचु लोइ तप हाकिब तरदे कोइ कइना हाकिबचु तपिजे कोइना हाकिब असुक लुरबा अखोइगी इरांग थोइ मतमजा नोय अदु नंबोन बौदी नोय मसे खंगुने फनी नंबोन लाथोगे मालोम योगदे खंगरोय कातुना मरम मोरगा हयिंग असि अना थोगदि नगादा मेटेन हाले हाइनी नोजु अदुदि खौजि मतमदि मदु तौन थोकते चेंग जाके ओरगजु मदु सेमतोम जांगे अदु गवर्नमेंट नोय हान कंप्लेंट तौगाद्रा खोइ सिबाय गवर्नमेंट कंप्लेंट तौगाद्रा सिबो हारेना अदु समाय तौदना अखोइना खंबदा सिना अखोइना खंबो पोने नत्रको अखोइना खंबो पोने बिसिना अखोइ मैतै गनन तामिनबा पेरीफेरी अखोइगे समना हायदम मैतैगा तंपाका लोनबा जगानिको अदु नतबा ओजा आसांग कसार होगी दाइदि तौरमोद्र खंगदेको अदि चुचामपुदि तौरमोद्र खंगदे अदुने तो थोंत्रो मैतैगे याम नंगना मफम यामना अखोइने हेन खुलिंग लेबा जगा सिबुकदा तौखलगदी चिंगुंग मानुंगदा मोइना
हेन कुकीनाइजेशन तब मोइना हेना अखोगी चुचांपुरना चिंबा तामेललोंगना चिंबा अदगी तिंगनोपना चिंबा मोइना खरा कन मफमदो अदु अखोई आई वखंदा मदु चेक तोबम चांगी नागा सिंचिनावना अदु तुमि लेथो मै खंगमदेबा अखोइना चेक तो खंगैने बजि खंगैसे तुमिना लेसलगदि यादि हाइबदम खंगम यादि हाइबदम खंगम चांगी सिगी मखोगी ड्रीम दु मफानो फिल्म लाकदोइने माने माने अदुना साइगी ममिंग थोमबसु हाइबे चानाद्रो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन है कि स्टेट ऑफ मणिपुर का है ताहन बाय तारे है ताहन के तौदरने मोय खुथोन का से स्टेट ऑफ मणिपुर होइना सेम का तब मान बा है तारे सेम का डिलीवरी मसी सेम का सिस्टम मत पॉलिसी मत का मसी हफ्चल लप मान बदुना अदुना हफ्चल लेबा मी सिंग दुने कोइना कोकोमिना बुक तो रिव्यू बुक तो एफआईआर पालगा तौबियु नतगा खोगी कमिटी सेमगा हाइदि स्टेट की वांग मदु यावरमनिना सेमगा कइनो दु इन्वेस्टिगेशन चथबियुना आइजबनि ओके मथंग राउंड हम लागसगे ओजा ओजा प्रेमान लाक्सगे उजिकी वाफम दुदा लेरे मदुदी तवैना इंसिन मान ममोंग दा थबक तोपी मोंग सिम लेरे प्रोपेगेंडा सी इंटरनेशनल लॉ दसु प्रोपेगेंडा सी तौनदबदि नति अदुबो सिगुम मसद अमा दा हाइदर कम्युनिटी अनिगी मरक्ता नत्रगा स्टेट की नत्रगा नेशनल सिक्योरिटी द थ्रेट ओबिया मोंग तरको प्रोपेगेंडा सी दी मसी डिफेंड तौना बहोना बम थोय हाइबे वफम दनि ओजा सोमेन थमिजा अदु होजि फाउक्ता ममांग दा लाइखिबा वाफम सिंग इवन एयरपोर्ट से लंका ने थरकपदु कनामतन एक्शन लौखिबम मदु सेमतुगा दum लोइग्रे हाइबे वफम लेरे देन अनो इनक नकना क्वाइथेल अखोगी निंथेम कोल रंग नान ओनगी बसी ममांगदा क्वाइटी भेंग नत्र हॉकी पे भेंग हायर कांदा मयाम थंगरे मखोगी ओइबे लम हाइतारे एंड देन अखोगी मथोंग बनम खंगदबा मोंगदा हाइतारे चानदबा मोंगदा सिंग साना मोंगदा अननेचुरल ग्रोथ ओइना 996 विलेज हेंकल में हम लेरे समाय तौना प्रोपेगेंडा से लिसांग सिना सुम सथरक पतगी असेंग मान यो वफम से यावे अदुना मसी इंडिया लो दा हाइतारे मसी कमाई प्रिवेंट तौगदगे है वफम दनि मसी सुम पनिशमेंट तौद तारगति सिगुमबसी अदुम याय इन तौगितारदी पुंगांग मांग हिस्ट्री सी सेमतो सखी फिल्म लाकदरिबा करी हाइबिनी ओजा हुजिकी हाइबिरिसे या मसी अखोइना अखोइ सुम खनबदा इराय लाइबा अखोइदा हारगा एरेमेटिक एन अखोइगी क्लरिकल मिस्टेक है लैको अदुदि दुम सीपीसी दु यावबनी अदुगा मदुदी एक्सक्यूजेबल नेबा एरेमेटिक अखोइ मसिंग द केदा लानबा लेदना को अदुदि क्लरिकल मिस्टेक एना एबीसी द खर लानबा अदुदि एक्सक्यूज तौबु याय अदुदि लोद यावजेबा अदुगा समाय तौद पुला लालकपसे सिटी अखोइना खनबदा माला फाइट अमा मेंसरिया अमा यावबदौना तौबदौना उबा हाइतारेने को हुजि यावरमिसी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विजन 2047 सिगी ड्राफ्ट सिदा यावसी चैप्टर नंबर 3 दनि मान हजि कापथोइसे आर्ट कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज के तौबसिदा नॉर्थ ईस्ट होम मोर देन 200 इथनिक एंड ट्राइबल कम्युनिटी का मथम मथम लागा हजि दु स्पाइटर मोइसी कुकी सिंसी अखोइगी कुकी करी म हाइबदुबा चीन स्टेट ऑफ मणिपुर दगी माइग्रेट तोपनि खोपनि गाइनो ताक्सेलपै वारिनेबा अन मसी बिगर कॉन्स्पिरेसी में सोइदन लेरमगदो माले इन सुम खनबदा मसी समजमना हाइसे अमखक ओइदी याबा चीन स्टेट सुम हाइरे ओप सुम सोय मणिपुर सुम सोय लोइ सोइरेबा पसाई की फ्रेश हाइगा क्लोज हाइगा मपुम जे पुरा सोइरेबा अदुना ताकपदि मनुंग सिदा माला फाइट खरा अदगिदी मसी विलफुली तौबगी पोट अमा लेब्रा हाइसे कुइ थिदोकम चागी थिदोकप नते नहाना थिदोदोंना सेंबदे खोइजे थबक से याम थिनबा हाइतारे अदु अखोइना ताबददी न्यूज़पेपर रिपोर्टदि अखोइगी चीफ मिनिस्टर ने करीना मधु लाले खोले हाइबदगी मोय विरो तौरे काइदि हाइको अदुगा सिगी सेकेंड ड्राफ्ट रिपोर्ट यावदबरा लथोखबरा हमाइ उइ को इन उबदा सिदि डेंजर दिन को ngasa हाइसी ngसाइगी NECC कनो मखा लेनी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन हाइसी अखोइगी सिंधियाना को मिनिस्टर माय मिनिस्टर ने ओयु मिनिस्टर ने मासु यामना जेंटलमैन नि दु याम खंगबा मिनि को आदो खंगदेने अखोइ सिदा अखोइ मणिपुर तौरिसिदी दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम नेबो को याम पोइना तौरेने मसी नुमित मसिंग दबु थिबे यानी याम तोइरेबा अनाय मसी देन खंबदा हम्बली अखोइ मसी कनो तौइ कंडेम तौइ सु मसिंग सी अदो असेंबदी प्रोपोगंडा आइसि दुम सिदी प्रोपोगंडा नति प्रोपोगंडा आइसि वारिमनि प्रोपोगंडा आइदि आरानबा का हेतारे अखोइगी मधु लानबा याय अदगी अचुम ओर एक्सैजरेट तौसनबा मागे साइगी मागी पब्लिक ओपिनियन अमा सागतनाबा नत्रगा पॉलिटिकल विजन अमा पॉलिटिकल गोल अमा फंगनाबा लानि मतम तौदु प्रोपोगंडा कवेबा सिदी प्रोपोगंडा नत्रे सिदी प्रोपोगंडा दि हेदोखरबनी प्रोपोगंडा आइदि मी मा हाटपदु मंगा हाटखरे कायना को अदगी अदुगी लम मति रोसमदु खोइना अदुगी लमदु पुलप दौसले का हाइबगुंबा सि प्रोपोगंडा ने वारि मतम तौनी वारि मतम फर्स्ट वर्ल्ड वार दा सेकंड वर्ल्ड वार दा दुम तौई अदुगा मयाम खंबिगदा हाइबु लो सि वेरी क्लियर नि खोइगी ICCPR and International Covenant of Civil and Political Rights 1966 India जो पार्टी नि इंडिया ने साइन तौरगा रेटिफाई तौरबने और इंडिया ने साइन तौरगा
ratify tau ta ga madu akoi gi law ga chap mane unless until there is a conflict with the Indian law ga conflict tau ga di madu law ni law ko Supreme Court na bishaga case hai ba lere ade chairman railway board against Sandriman Das 2000 gi do the very clear hai rabani akoi na sign ba tau gi ratify tau gi international gi law mayam sidi we should apply in India also na hai rabani unless until there is a conflict with the Indian law and hai ba aduna adum da laksar kan da ma article 20 nim yaw ne ba article 20 sida very clear ni wa aduga madu article 20 sidi pareng amani khak yaw bani dana ko madu gi du 1983 da akoi gi United Nations High Commissioner for Human Rights na mana janen comment hene pi moina janen comment sin nothing is a explanation of a particular article explain to doine ba pa i doine mana page manga tu irkanda janen comment number 11 sida hojiki do prohibition of propaganda for war and the inciting national racial or religious hatred ana ibani mana si very clear koi khangbi ga dawni ko propaganda ri to wi ya ba to doi ba si khoina karamba propaganda no thingdu yadi sai kanda national racial religious hatred toba inside toba du propaganda se wage matam su yadi peace time su yadi ado moina toriba propaganda si de ina ngasai je bodo religious national adagi di akhui sigi hatred ama inside to no pot ama ne ana masidi ana khambada logi matugina akhui gi phamum thokpa magi ka hata dandi do pibi phai ade hojiki North East Vision 2047 as Minister do even Yauja Poteco, drafting committee, official drafting committee, secretary, Kainam Commissioner, secretary to Litom Lerangoni, he died on the Lishauri, Mui Mayam to the Quay, inquiry must have Chumbo. Yes. Who Lal is a canano, have a Tido Comsang, and Madu Tido Tragadi, Shamdoe, with Rota Haga, the city, a tow blunder Macalum, a tow never say, Machana table. Aquina, Sin is taken. Myanmar da budi Chinese tem le ko khang de moi hiding is Myanmar ge Chinese te tu Manipur gi ga hiding ibra adu ri phei wari bo ka bo bi le nak na ban akoi pulap lo akoi ojer mon em thai na India gi ba sarung ni hai ba da kan ha ga di phei adu na te moi hai ji Chinese te ro Manipur ga je ko separate administration gi port su lei bani adom na kan naksan bara ade marak se ko no hai je ni na akoi si hoji gi port se Manipur da lom su le bani Manipur names of places act 2024 se adu makha da sum book to ya rabani adu da tawbiro hairaga na khoi gi Bharatiya Nai Sanhita haidna ko khoi gi anoba Indian Penal Code se Bharatiya Nai Sanhita 2024 ki section mayam le 152 ki makha da book to su yare an sigi makha da book to changi book to wi FIR to bodo na ta ga magistrate direct complaint to wi haibra hauji zero FIR su yara bani na hauji book to rom do mande khan bada adu ki torom do mande matang ma ja tam samlam na panja hoge hai tare rang han MSRC ki team am sat mande UB sharat lisma team am sam da su char puda maitei gi lekai tra hondoi tra mari loi teng bhai gi bada masi sambal protect to bi hai mata da madu singi khoi gi hill council gi authority ki tana gi hai bi phom tholo pon mar mar ganda madu da proper khoi gi law si kano to bungam drabra salan bungam drabra apply to bungam drabra hai ba hang ji le aduna sai official jing pha ga to bon na mara le sing book to go mi sing ma thok chi he to bai mata am lai swai jina kamai to so arubani UB sa si ai sum ha mayam hangam na hai bi re ai hoju unar ga lai ne ba ko hoi si high court ki justice nung ni pun ba program le ga pulur ga chele ni al ain thamje di ma di am gentleman ni ko ma di ma district mayam se tra tu le Manipur district tong du ma di chala ba ni loi chale kangpu bi chale ngasai human right Manipur state human right commission gi chairman mark the quite active with ma amane phajana chale ma kanglop ani unai phajana ko irrespective of kanana hali do kana toi ro du so na ta chala ga mathau to tawfam to to mathau to du chairman amane ko ana mana haiba si ahama mana instruction am pire mana instruction piye mai to da mana mai je fil ala chalui ni ko masamak su samu da chalini chalaga su sampu da mai tai gi tarama mayam bulldoze to roba level to roba akai to mayam di yeng kan mana sigi protection piu haina mana hale sai gi chief commissioner da kai da mana hana mafam du gi DC da kai da mana hana piye ba sai gi civil administration kangu da pire matung da ni Supreme Court na numi ma pire matung da Supreme Court na library report si thamu thengde ba ko Supreme Court ki sina akhoi gi dinganglung gangmai ko against mutum Suramani Maitei gi case da Supreme Court sum haira ne smai to religious places mayama adagi di internet displaced person mi singsina leramba mafam chen gi mayam du protection to na haira bane Manipur government da aduga madu tawdraga di Supreme Court ki contempt book sa doine semadi ana adugi poni laws very clear ni Supreme ngasai justice UB Sahana higher matung sida mu Supreme Court ki ruling am la bane ko ruling sin ju very clearly pira bane para wise piri ni si protect to padana higher bane ko
ꯑꯗꯨꯗꯨ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣꯃꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯤꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯍꯤꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯌꯥꯕꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯩ ꯂꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯛ ꯑꯗꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯔ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯀꯩꯝ ꯂꯧꯕ property protect to moi mathau ta de adu hai mi adu pha ya re do yes hari mi du adu adu book to ba manipur yam lu bani da mase hai kana de da law di very clear ni masa hai banu pasi chairman of Manipur State Human Commission ni man pire adu matung the Supreme Court India apex court na mu ruling judgment order pire adu tawdre huji adu kana kana channel ba ASP adegi di DC atopa mayam ko moi singdu mathakta excel hom thoe hai di mathau tawda ba se law de lai se khoi gi ek hai bang omission am le ek hai kana tawbudu na ek adu tawda ba mathau du tawda ba omission ko ba this is a clear case of omission negligence nati ko negligence nati mathau tawdu thi da tawda ba negligence si omission include ek ne mathau tawba ka tawda ba samane ba tawdra bani adu moi mathakta discipline action na yaro si criminal action ni moi tawse ara moi mathak action lo chumi adu law da bai wari ne ba tawse law da ba da dai na haining ina su sa bu gum ba si di bera le bai tare atai do imphang do na han action lo ne ba thauban do na han action lo ne ba su champu si action lo de kai na kan da ai nang toi hai da bu su champu se khoi khut lai tam ne si this is head office ne ba se su champu is head office ni headquarter ni for the Kuki terrorist mayam headquarter ne mi asi mon occupy to lai ram ni lo ne yar roi ba dai occupy to lo sang roi missile kap ta mi DC office tu DC du mai thadu ini DC office mai thadu ini DC ne lo chalai do ne ba lo chi 7 administration ki DC level district level da DC the head ne mi DC office mai thadu ini aduga DC da ultimatum pi nang pung asu mang Manipur thado chakro si adugi jaga adu ne ba swai si adu ai khamda si very dangerous ni asi more dangerous this Taliban da ki danger le ba Sudan da ki danger le ba Algeria da danger le ba adugumba terrorist nga khundaraga pukai chai ba lawless area ne ba and asima pham sidi only solution is military crackdown yes changa gara ta khai ba ya ga teng pusan batare adi fighter plane to ka khai bam changi natraga di ai khambada no future for whole India ni ko Manipur da nate ko mathang raw do jamu lak sege yam phajaba phom phom de masai law laita ba ta law implement to bang pham di military crackdown do mathak tai haidi force in mathak tai ha ne de bojima ki di force to sin daga sin roidra badu tongan wafam ora ganda ai oja ka sar dam lak se oja sar sagi hai gi wafam tongan official sin mathok ni to ba haibasi law gi matuna sara kom thoye adu bu mamang da jo official sara thabak to ba haibasi adum chandra ga lai chatlaga dum lai re hai tare maroina adhar sem to pa haisi official yaw do ni mamang da ILP ki pass sem to ko to pa extension to ba mayama pha yu le re du infal area antraga swadi dum chana ba se dunga me do khara hen manung hanjin pham da di he ngam da si yaw eduna masai da yadi hai ba dum khangal hog da bi adu para ma lisang sida lak pa de asung ma thabak thong sing asi kana ma furup kanglop sing na hen chat khudong chap law ra brai ba pham jin eduna masai da ye ho ga da ba tongan ba community sing na madu da tawja ho ga da defend tawja ho da mayam do sonda ho bra hai ba pham da kamai thami ni ga swai da ke masi ki se akhoina akhoi mi mayam na Manipuri mayamna officer mayamna leader mayamna mikna singa da ba malai akhoi na moi da blame di tawre ko dubu akhoi ki loophole mayam lai base right akhoi ki mi na realize to deradi adum yamna thoki gani chahi hau khiba matam da akhoi ki mistake yamna lai re ba ko moi na advantage yamna low re ba aduna project ti ngasi ki thokpa masi geopolitics ka masi mari leina ya ba aduna city spelling mistake nate right error nate ba ngse jan hype gunda it is a blunder error nate error hype di Manipur state hype da kari gumba ma spelling ama natraga kaino ma ya soiba wat pa khop to ga dabne ba city totally masai gi yamna opposite chat pa chin state willful ora bane ba adugi potu ama lakpane na sidi blunder ne ba adu blunder se kamai na topno hairaga hojik mi na politics story baduga mari leyaba asida issue ama saga halaga amuk hena provoke tawraga moi ki demand tawri baduda ya maduda influence toba ko maduda influence toba ki politics ne abase adu ada tholiba tawriba duda mi na injection khradi kaplam gani aba kapai se adu inquiry tawbu chumgani kapai bisi kari noiraga center ki service ta civil administrative kaino se da moi ki officer mayam se di samnal layaba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ every centerꯒꯤ ministry departmentꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ connection ꯐꯖꯕ connectivity ꯐꯖꯩꯌꯦꯕ connectionꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ any advance ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯊꯣꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ separate administration ꯇꯥꯜꯂꯦꯅ ꯀꯣ separate administration ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯇꯥꯏꯇꯜ ꯑꯃ ꯊꯣꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ angle dum yeng bioba separate administration aise manipur natre haibine ba hojik chu moi manipur je panba yadre ba ko akhoi manipur natre haire ba adu erade manipur natrabne na moi gi separate administration gi tori bodo ya adu Kuki land haibdu di haina buane adu di kaino kaubudi yaro heba ko adu di Kuki di land haibdu adu moi gi maming amadi thonglakani ba solution lakpada ko adu initial point du ya moi adu na hawari bo han jalengam haire na jalengam haibse मोइगे लोट लबा काइनो ने हबा अदुना होजिक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन कन ताली बसिगा हंदक चिन स्टेट हाइबगे पोट यावसलक पसे ngасai मरी दु लेना रेबा अदुना मी पॉलिटिक्स हाना बने अखोइना सोक तौनिंगाय लेते आइदि ngakningai लेते सिगिना ममांग असिगिना अहान बनते ममांग दा तोप मयाम को जे थानजिंग थानटिंग हाइबगुंबा कोब्रुदा अखोइगी ने हिस्ट्री सेंथोकपा को अदुगा लाइरिबो मयाम सिदि हिस्ट्री अखोइ खंगबा ताइ अदुगी मयाम दु चिप 60 गुंबा के सेंथोकपा मयाम मसा मसा मयाम दु थिंगहौदबदगी थिंगहौदबगी सु अमा केके आइना हाइजर तौरिसे थिंगहौदबगी अमा अदुगा मीना पॉलिटिक्स हानरगा अखोइगी मीना दि पॉलिटिक्स हानदना लैबदु करिनो हाइबा क्वेश्चन आइना लास्ट जदबदि हा अखोइगी मीना चारगा हरावरगा नुंगाइरगा पुक थनिंगाइ मादुदा ओइना नुंगाइ थोरगा लैख्रे मीनदि चही कया कया गे फ्यूचर गी लाकदब एंगल द तौरेबा हजे आई एग्जांपल मथम मथम पिरकेबा अदुना सीडी पॉलिटिक्स तौबनी मीना पॉलिटिक्स तौरदे अखोइसु पॉलिटिक्स तौब ताइ मीना पॉलिटिक्स हाइरदे अखोइ दि हाइबा ताइ अदु नतना मीना पॉलिटिक्स तौदा आ वांग लैरगा आइना सोंदा मैथम अंक खत खोलग लेरदी यारोय मी होय अदु यारोय बा अदु सुंदा आगी पैसा नुंसा ए युम साबदा क्या चंगनी ए फेंसिंग तौबदा क्या चंगनी न कोक तो मदु द पेंदु पाइरगा दुम लेरो बा अखोइगी मीडिया दुमाइना तौकलेगा मीडिया दु नते बा मीडी चाही 2030 की मतुंग द करी लाकनी को अदुगा हायंग कमाइन तौगनी कमाइना मयामर संगनगनी बांग्लादेश संगनगनी ग्लोबलाइजेशन की चेंजेस करिनो अदुगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करिनो हाइबेगी पोत लापनेबा होजिकि आइना हाइजगेबा आइखोइ मैतेइसु अतुमंगाइ नागासि आइ अमा हाइगेबा जलेंगम हाइबो लाइरिक तुदा मरिंग अनाल लमकांग मयोन मोंसांग करि करिसे कुकी की लोइना ऑल ट्राइब नि कुकी नि हाइदना चिंगेबा को असे लाइरिक से ओपनली फोंग्रबने को फोंगद थिंगौद्रिबा नते लेरिबनेबा नागा कना कंप्लेन तौगे कना केस तौगे लाली हाइबा याद्रि गमतिनेबा नते कना कंप्लेन तौरगे असे डिफेमेशन चार्ज तौगदबने without Naga's permission or the tribe magi consent yaudadana phongba yadeba oja akhoi lawyer ma yauri ko logi oja ma tribe adugi हाइजन बने tribe adugi ayabadu lawdadana mana lairi phongba yade haiba ase khangoba ase law hai ko ase sida law ase ko haiba adubu maring anna lamka court case toro bro chamanana even कोम की ड्रेस सेशन लगा दा कोम ट्राइब ने हाइ ओइरम हाइ अदु खरा प्रेस द थोप दु मंगाइ अंगरा ना हंगी वाने हजे आइना पॉइंट लाक जगे बा सिदु जु हॉकी वेंग अदु वेंग अदा वेंग हाइबा कांदा so far ngasi फोबदा मैते कना ना कंप्लेन अपोज तौरगे कमेंट तौरगे तौदे अदु हॉकी वेंग अदु वेंग अदा वेंग हाइना गैजेट द थोपा नत्र रिकॉग्नाइज तौबा अदुगी मिंगदा चेंग येनबा केरोसिन येनबदो कनाना अप्रूव तौगनी थिकसे कनाने अप्रूव तौगनी यस कनाना सेक्रेटरी फंबदो मैते यावदब्रो who was the SDC who was the DC Impal East ki DC West ki DC kana oirame MLA kana oirame vote bank ne ba akhoi politics hanabade vote kaningai gi khak politics hanayaba me gi politics na nation ama senka gi politics hanayaba keke se phap ta bi akhoi gi politics na vote kaningai aduna veng adu loina yana thokani magi mi taw thokani ration card sembi gni go ration card pi khraba electoral card pi khraba ise ma right lairabani akhoi oja ma yobiri go magi right lairabani legitimate lairabani ase kari gi semba ore vote to aingon hapningai अखोई मीना वोट कानिंगाई की पॉलिटिक्स तौबा मीगी मीना कमाइना पॉलिटिक्स तौगे हरगा मोइगी ट्राइब
ꯁꯦꯐ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯡ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯃ ꯁꯥꯟꯅꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯝꯇꯪ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯁꯥꯎꯒꯅꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯋꯦꯌꯔꯗ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯋꯦꯌꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ 12 ꯃꯅꯨꯡꯗ 11ꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁꯇ ꯉꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁꯇ ꯀꯣꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏꯇꯣꯛ ꯈꯣꯡꯗꯣꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯈꯔ ꯊꯩꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯩꯇꯩꯁꯨ ꯀꯔꯣꯝꯗ ꯑꯃ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯦꯖꯔ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏ ꯍꯣꯏ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗ 12ꯗꯣ 10ꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ from beyond to kainobda percentage yeng meda ko populate one oiba kanda eta amadi dibudi moina commissioner oirso sonda dibudi kari no amadi akhoi mi oiramgani file power sa file adu kari gi khangdabra aduna ama ani subada chief secretary gi mokhoi oiga oisunu ne minister machine kana na yambram ta yengo ko MLA kana na machine simply the kana ne nate MLA taraga MLA ni fudubo pa na ba ya bro yes minister ani duga minister taruk tu pa na ba ya bro juga chief minister kana na oi haibu lao ba ai haibdi secretary chief secretary commissioner haibsidi they are under the chief minister they are under the minister moi di department na dugi kaino du puja ba pa ja ba ne ba mina sanabudo akhoi gi operation tawra ta da panthabagi hitha ma kaptara adu operation tawthopi bu khangki da bodo achawbara machara akhoi achawbara pikpura loina moina panthaninga hitha se kapi khre file pura chali bu kanano commissioner do moi gi oirar su deputy joy section officer do kanano under secretary kanano thito ne akhoi gi meeting sai na haibudo cha thaninga kitang pham khradi right moi taina nga yamna pamba nga ama lai gari haibra sareng natraga ama poro khra sareng khra de adum pubi khra de soi dum tobi ja ne ba akhoi gi style se ase waro ba ya de sedigi punamak se thokpane don't blame to others but we need to realize yes what was the mistake akhoi gi mi sing se patriotic toba aduga nationalism wakhan da akhoi gi mi thaba to de ba adu mi na pai line handle to we ba ko line handle to we file ama soi to bio hai kanda file do what is the contents inside the file hai bado yeng de ba yes integrity to like ya integrity sulai lete mathak ta lupa tama ma satpat kanda ne takka lausalaga kwa mate kama tawraga aduna ya gre dum hoi kwa mate kama na maching kaino to hai bado chingpe hai ba akhoi jana bido chap jana akhoi gi media adu practice to ba but now when we talk about the political scenario it's become very danger the lakre ba aduna ngasai aina haibuduni maring nag anal lamkang atot extra tarau hairi se asi naga ne haina leijari bani or natraga tribe amane haina leijabani adubu kuki na moigi kuki ni haidana open oina jelengam gi buta hape ba adu kanana fight tawrage sini kanana fight tawrage aduna masi sembasidi maite adu khakna nate hojik india gi all akhoi ki ST category list yengbio Manipur ki ST category list 34 tribe to da serial number 17 da any mizo lusai tribes serial number 33 da any Kuki tribe haina yaubne adu kamai shema mino nate adu sembamdo sem khrab do di phare sem khrab matungda kanana su complain tawde habo aduna takpudi akhoi gi mi di akhoi machine chikpada yam haiba tumlaga layaba ani subada January gi handaki January gi date 27 subject to correction January 2024 da National Commission for Scheduled Tribe the chairperson da Manipur gi hills lady base mase Kuki territory area ne haina lothokpio haidona ningthau mayam na soi tawraga pisan ki ba ma layab ado yengo migi politics to go ado khara complaint do akhoi na chedi khara isale ado hoji naga su tumin layab government su asi ngasai ojana hai action laugadabani yaroi dabu pot tobo yaroi dabu potu tawradi madudi government gi law and order leriba government gi kaino leriba sidi kari gi tama leibuno ba sonda kariaba karinoma migi cycle ama hurale akhoi maseng de ahin chupna pharaga purayaba tawdra oja
가리 아무 후란 그래 하르디 사이클 뭐 후라면 이게 풀가 policeman 피해봐 미나 손다 떠러버 포트디 아소금 말하는 게 아코이 아두 떠우디 해봐 아두나 아이디 모코이나 떠부두디 모코이 intentionally 떠부니 고 아코이나 떠우다부두디 아코이나 마 아두 떠와 아다타는 ngang 레베두 나테 마나 떠러디 아이나 그리 떠거니 고 마나 아두 칼러디 아이 그리 폴리시 셈거니 하이브두다 쩌세봐 아코이디 아두 아다 야데나 둠 노든 호직 North Eastern Council 게 2000 Vision 2047 게 아세다 야오버시디 it is intentional and it is a blunder and masigi policy moigi separate administration gi geopolitics gi do madu ga samnara potu taningai masi mina roadmap to sembane 지금 버수 동안 펌hinda 탐만 레이라 야오 레이라바네 레이라바네 아두나 ngasai gi aduna airport ka thomba ako hojik magoi loinam baming adu da loina onthokre ba ko aduga ngasai gi forest ki mafamda khun taraga maming tongan hojik more se sida leirena se cycle da a corner da more ama mu leba who was recognized? Who was given the approval? Asidi akhoi di madu di hang dia ba. Madu thira kandane. Ngasai huramba mapu di hora akhoi oiram gani ba. Okay. So our people akhoi gi mi sing se akhoi haining ge akhoi maseng chikna ba maran thina ba hunna ba kanda de yam hai. Adon aina ngasai hai bado hantak ki issue ji lepa ki issue ni. Adona 마기 소이버 아코이게 아무 뿌나막도 탐도라가 아코이 아무따 와이나 분살레르가 아코이게 타이나 레람바 데모그래픽도 체인जेस करिमत लेतदना मादु इंटेक्ट थंबा ngakpa हाइबसे मादुगी वाखलों खंबा हाइबा मीदो मादो आखोय फ्यूचर की तुंगी खंबा आखोयगे अदुगुंबा लीडर ने हाबा विजन न लेबने हाबा ngahak agi vote kaningai ngahak agi mi oiningai gi tamakta chatpasina ngasaina example pire ko aseda kari gi tamakta maram chana ration card pumpi piba sonda di illegal immigrants influx yami hai sonda na magi kender da hojik hariba da sena hage wangkhai kender da yauri imphal east da yauri hangang da yauri uripok da yauri thamambang da yauri adwa da yauri madu da kana kari voter increase tobra haibu di why he didn't check 마크리기 check to no ba se oja ni so masi kum khitang di go ai ngang haning ai ka haning ai tare masi kadai di thok do ba akhoi ching de amarom da naga tabo mafam da de kaya amu leite ba andak just 5 years 10 the more se chandel ga si ko da ne ba asigi se imphal very area da yame ba aina check to bu da yame ana hakum sigi mi wangkhai kendrada let's say hokipna vote ka lep kane na tawthorok pune ne hangang da ka lep kane tawthorok pune ba maram le ba adune voter le ra ba voter do mi lising amani humina lesale yes ko hanadi 1980 mamang da kya le ra me akhoi di kautho ba adu karam maina madu yade ardi ration card issue tawkraba adu tawkradi recognize to bna tro wakhai kendra ba hangang kendra election test to ni na thola ya adune adu phom ngam pot akhoi da lei kre ba yes kampo pi se kanana MLA oiramge cycle kanana oiramge saitu kanana oiramge akhoi adu kau kre ba akhoi gi mi di yes adu loina kau kre more da kanana leiramge akhoi di adu kau kre ba yes ngasi di yengo mai tai su more da kai su to bu ngam dare na ojeki naga khak ta mai thibun nate mai tai su ma pra thirabane naga leirami tangthoi mai tai leirami mai tai na hero sagni na khalami ngasi di mai tai masak ubro loi tangthoi na adudi ngasi mai tai na naga na akhoi kari decision logada bano akhoi kari tawsune ha se mikap thok ta ba se laibak thibani ai thamjage okay